against flesh and blood, but against powers and principalities. And ukubuya kuzokhuleka ngizokhuleka ukuthi intando kaNkulunkulu yenze ukuthi laba abahlala beqhubeka beqamula intando zabantu ngoba abantu bavota. So ngifuna ukuthi iqiniso elakhonokho kwavotwayo liphume. Ngizokhulekela amajaji ukuthi bengabi lokwesaba, ukuthi bangabi bakhuluma iqiniso eliphambi kwabo. Ama-submissions aseyenziwe yibo bawabale bengabi lokwesaba bakhuluma iqiniso. Ngizobakhulekela ukuthi uNkulunkulu abagombolozele ukuthi no harm comes anywhere near them. Ngiyazwisisa ukuthi they are in a difficult position where engxenye abanye sebe-threateniwe angazi, but sonke sihlale eZimbabwe siyakwazi ukuthi ilizwe lethu linjani. So ngizobakhulekela ukuthi uNkulunkulu abavikele kuwo wonke amacebo uSathane angawenza to harm them, and most importantly ukuthi iqiniso lama-elections liphume.